Marhamu raja nami adu nama kulit tamil raja nami mulut pihawi nama kulit dalam tugas dana mana hinulit asal funon nami masuk mana hubasa tamil raja nami saat tinna tinau pamai golang guna oh tikso saja pena udah kami tertulak raja nami tuh adu pamuna di pertama manggohi pasu-pasuna oke partikin aku pasah batu raja Gabi horas malati maniha mo nami dinang rohang marapon-pohan pasal isalong tibaho binati salayan horas ibas sami naman jalo tugad din sinadongan dihamuna mga leon dito ay pera dyan ang baru pagkakak kapakadota mamereng patikiyak kita betul lah taludo niya kami nananggi basaton sabi-sabi ito ang nasalo ng baru namin betul kaya naman mereng di partikiyan buhara dyan ang baru pajulo hamuma baru jalo
17 paduma tuh hasatan. Sana dua tolu. Horas, 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 horas. Soalnya mariamu. Hula-hula namin pagjahitan doon kami. Hula-hula namin pagjahitan doon tapubolon. Tulak siyahan. Bona tulang si Bulian. Bona niyari namin si Matupang. Tulang na robot namin si Majutak doon madali. Hula-hula na marhamaranggi. Siyahan, huta pea, siya nipar. Hula-hula na posok. Nagagan, huta galong. Berubah doon tutasoy. Rama mo raja namin. Jadi songonima tuhita natin madiamo hanami marga pagjetan na magsangat tuhami ima tulang tapubulon. Jadi suang-suang man ang dihita tulang tapubulon. Ala ng rodo gora-gora ni Bonami hasuton marga tobing. Doton asa dihita lang kaya sa udur mahita buru bere do bere. Suang-suang nang ang idolin namin sila do kasabol do stopbul. Asara may ta udur dohot tulang pagjetan. So ni ma bawa namin. Song ni matung tuhita. Dinalaro ko namang burutan lebat tubig tuhita tulang siyahan. Udah na marang siyahan. Kita na marang song ni kita na marungan tubo para no pinta sa bata. Buru bere iba bere. Asara udur mahita tu boguni alaman namang buruta lebat tubig. Songoni ma. Iya. Tamu-tamu. Siap, siap. Iya. Oh, mari dulu.
Tubuh tibayang guru, tidak mangsyon. Tulang siahan. Jadi songonima amang buru dihamu. Ya, betul. Disoro lo kami tulang muna siyahan. Ima di namar siyahan matutu di nama jalo pamasuk-masuk pada masa itu matutu. Ima bere nami sebelas jorong itu hani. Sayang dia matutu. Bila Tuhan udah di rumah tangga na bahagia, doa naga di rumah tangga na dengan bere nami. Ima di nama jalo pamasuk-masuk pada masa itu sebelas jorong itu hani mati di nama pesona. Jadi Muatta diulat ta sadarion nama jalo pamas-masun ima anak dihuriat ta setong-tongan ni jorong itu hatta sianggi matutuon nagawi rumah tangga na bahagia jala soleha sakinah tujuan ni arion Pasu-pasu para masa ribe umma. Lain namin do iboto namin sabto nga di basyo tuwata mari tinang masona. Ang diyan matong ang buru kami rumah tangga si Tiruon. Dito matong di keluarga, dito matong di masyarakat tarluima di jol itu kata. Betul. Jadi ang buru songor di arol nami, arang bebok kami nagkaisoman perwipir. Asa doon ang masona do di dua. Asa pirmen na koki bol-bol pasalongan. Pir mato di muna sa luhuna, julu-julu man kapas. Betul aja. Ang buru molotok pesongoni perwipir na wit pasat kami. Asa titik masih pa golong ngayon. Asa titik man dito pa golong-golong pangarahon na. O tikso sa dia perwipir na boy trapasat kami. Amat tadi watama namang gogi pasu-pasu. Buti mata sa kami gulunan na boso. Baru bulan ikan, badamang ma, godang mula-mula do godak soba. Huwag natin mama, pantikin na basta tayo mga tuwa mo ang buru namin marka betul.
yang mana pinasuna? Maraja nami. Jadi wah. Maraja ima bang. Nung titik ya deh. Oh. Abang permusik nai. Tinawin na buat tiyo binatu banawanan. Baik tamang magoda si tiyo nas pedunga tuan sana. Ina majalo paso-paso pertukas saripuri na podcast ito manihuli. Isa na niroro kami, marga lugat tubig mendapat kamu. Buat kami do Raja Nabi, so magturo-turo si Pangano. Raja Nabi, tuk sa manok pinabuhi, terbawa kami dari Nabi mendapat Raja. Kelas marohan Raja. Untuk na dua-dua na si Titik, main na si Gompa, ulong les di rumah. Tuk sa manok pinabuhi po, saat kami tuang mula dyan hula-hula namin siya Tuhan, di matama mangkohi pa sa basuna. Sino po, di kami ito. Ya, horas. Salam sehat mate. Salam sehat, Salam sehat. Oke. Tutulah saya isi dengan ini kau. Dulu sada. Tu isi asatan. Jalo. Oh, jalo. Dulu sada. Ono. Oh, Dulu dua. Dua. Lanjut dulu dua pasangan. Dua. Rohan Ami. Roy pilih Raja yang baru. Itu jalur yang baru. Tuk somoni penroy ngawi terpasat kami. Marideon idalas. Doh dekke si titio dekke si dulu. Asalas rohani badan ulima nang rohani tobi. Asal rohani manihatan nama tua nama dokter. Asa titim maritopa potang may ropuna. Odik sesedia si Panganon ngabui terpasat kami. Jeho badi batama manggohi bas-bas. Gabi oras mulai tembak. Gabi itulah. Dibagi panganan. Tuawang baru tulang pajahitan si jalo tu tim marako tunang Nuksipul majalo paso-paso pardong saripeo ni anak dohot guru ni huli. Pain matuhan dari rumah tangga dari berbahagia. Rumah tangga dari kan di tongkat-tongkat keluarga kami semuanya. Di sana ni Tuhan manguluk kami satokkan berhenti si Panganon. Siro hafal itu apa paso-paso si Panganon. Asa tahu sibuk tahu pergogo tu pamatan kami. Asa pergogo ay bangulo-ulo kami mas pangulau tahu pertolongan ni rokam. Pada sana kodang doa kami Tuhan dijulung. Asiro am Tuhan jumuru roya sinasa syedda sudah sanami asam dia tercaluhan hasil bersama-sama beloi mahami Tuhan di nama kami aku mari tian aku Yesus Kristus Tuhan kami amin tunggu 5 rohani raja ya teh Aku sena, sama aku itu berikan. Si pasar ibu. memang tu perjelo tu tulang pajahitan dua tak kabur Masa mamu sih pinggat panganan tumunan nyari situ orang. Duban nahor. iya kalian tuh Masa mamu sih tulang robot siregar. Tulang robot siregar. Saya nama. Apa sama? Bapak Jabar tu tulang ngami pajahitan dua tak kabur Hula-hula nomor tinudohon, nomor joro duban nahor. tu aja Hula-hula nomor tinudohon, duban nahor. iya sihat Hula-hula siap-siap pulang, bapak nomor tinudohon, siregar. Siregar mesti selesai. Jalan-jalannya. Bapak dalam sepudan. Masa mau saya hula-hula na boso. Hula-hula ni amanyepe, situ orang. Bapak Jabar tu tulang ngami sihat Kanan. Masa mau saya Mayono. Mayono. Jalan to. Otong mabis itu pagulay burian no, saya na iso iti. Oh nggak pagulay. Iba. Masa mau saya itu puna suhut naman habarangi, naman jolot. Bago na tulang si burian. Pinampar niya potong. Jalan kamu. Oh yan tong man, pagulay burian. Kamu warsiap tu sa dangi potong, isi mana? Tulang si Burian. Uduti mau saya itu pinampar ni tuan pelehan. Tuan palehan. Jalan kamu jadi saya pita koi. Aku mulai jambar. Iya. Pasal mau saya itu peran ni guru tinya teh. Right. Guru tinya teh. Pagulay ni Huria.
Langsung duti mau saya. Oh, nangyari namin si Matubang. Ahang gini pariban. Oke. Pangaribuan si Burian. Ya, tuh deh. Oh, alem matul, halagi berbagi, iro. Jalan malay. Oke. Ahang gini parorot. Tulang robot namin. Ah. Iya. Nah, marahama. Iya. Saya ulang tu sidi kalang. Oh, Tuhan nama dongan nasida di pardalan. Ora sida saat tujuanna. Kajupang doa kakak keluarga Nabi di bagasan hai pasang. Dosa pangalos doa di Tuhan. Ora si habis yang saluna. Asa nama hamdi jolong. Hamba orang di pasumi. Pinuji pinasanga magwarmu. Manoktong rodi staleleng nililingna. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot polong ni rohani Dewata Ama. Dohot parsaran itu di parbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas mari kita manginam. Pasatan matulun asutan namusa. Modelan namin managtumpat namin mangrubiho. Ay tuhoro pa sa aton namin yon. Jadi nyonak kay botok kuno ay do panyaran ni sobat pisoran. Jadi Tuhan di son law pa sa aton no tuho. Siyang giyak mo ni na mudia. Lagi pakyok mo to ka uliaw na perlu lumogi mo siya di kesta ujuk ni ang ginaneo doon ang doon untuk sa manope lagi terpasa kami nang udalas maroham orang namin na sumukatan ni si dua-dua na si titik na may sigong paulong mulai si rumah o dik sa dia peon na upapumuham yon sa duhatta nga panggoyang kabaso-baso na amang parmusik nami ada upasata medyo pangurupyon nami itu Inak na niyon. Lay. Punta mo sa parmunan niyon, sa teleskop. Lain pa lang. Sige, lay. Puro namin. Kailan namin naman sinya, puro Yusuf. Puro siya pa. Puro man, siya terkemasahan. Tidak mo na kayo. Dua mo kan, turun. Punta mo siya pa. Di Kecamatan Bengkulu. PGM Pokwaran di Guru Molok sa do opung nami hasibuan. Ah, na puro. Di narohamu so dalam na mangurubi hami. Hasuton. Sian hami boda suton sa tuhat tama jalohamu kabalus ni. Iya. Bila mati kesehatan di Kalau hai mandokon di hati hawan mahaduli mahami itu hamuna liga tutur. Nah tapi marga muna sa kari bajitan marga tukubulon marga nami marga sinaga alani raja nami molo tumpe songonon di sinamot nang hujalo hami bulot do hujalo hami sinamot di buruk tay jala jampar juhu penakaning tong ro sa kay marlopan jadi bolong to sonop pe raja ni haduli para siduli na buhi tarapsat kami di sinamot ni burutay dan na mangulot tuis mangulot tulit kami kung sa ulibay kelas marohani badan ulima ng rohani todi kasama Surat tatakbo na pajadan. gabe jaloras. Ya, may sampari. di majanang atau rohani namin ma di hatan nama dua nama dokon asa titim ma di roba otang barokuna kung sa ulibay sinamot ni burutay nabuhi terpasat kami itu hamuna lasma rohani badan ulima rohani todi dia hubungi pertama menambahi berpos gabi horas malah teman Jadi surat tak dia takbo pasatanya atau tahun. Serata. Jadi serata kita takbo na pajadan. Pasama to tuguna weso.
Jadi kami matutu akut minah oras oleh ate marituhata oleh ate ma nang dihita sa luhuna suak songoni ma nang dihamu ang gin idoli nami malegal-legal tutur ima dinang secara buru hita apalagi dikyon ison nunga hujalo hami jabbar titim maraku ima napatuduhon mulai sadarion naong marapara mahita marhite-hite nani anak ni bere nami borumu nagabi secara boru mahita jadi dohoron nai matudusongon hata ni na dua-dua berintang main nabagabi timodalhon sitaruan hari ni hita namar para sidoli do gabe molo hita sai masih paloluan Emma tutu. ador haduk kami na togu-togu ni lobu ador hat titi togu-togu ni hormo tengkeng saurma tua mahita pairing-iring paupu siya baru tahun sahat tu namar nini sahat tu namar nono Emma tutu. jadi songoni ma bere adong dohatan ina tua-tua namar dok ama do rere anak do bere dakka dubang baba do tulang hot pejabui saya tok-tok doi mar gulang-gulang tung baru sinaga benuaik nani alak mon saya tong doi boru ni tulang jadi itu hope boru mulai sadarion tadama kami akka bapakmu nyamba kawakmu gulang ngai kami son to di bangarra ala situasi do kondisi nama sa di negara tombal tu songoro penaing di haroro nami halasok kamu mete jadi tu doron nai mati tu songon hatani na tua tua lak main na tua sikoro di dolok ke purba tua narak mamu tua boru alai daun masih narkoba Emma tutu. jadi pinat esa solu tidak butuh betian nunga saat di jalo hamid jabat titim malakum jala nunga saat tamu majalo pamasu-masuan pardonga sari pion sian bagas corin tuhan tambar hite-hite na kosona saat mahita liling mangulu satu panggabian jala horas-horas jadi songoni ma hata siak kami tulang penjahitan si jalo titim malakum dohot tapu bolul para musim nabi itu teh kita dong Urutin na, boleh tongi. itu ala masih jalangan mahami dong para si nami mereka umah musim na partusi Oke. Kita ngaro. Kan mau urutin mas baru mana? Urutnya tujuh urutnya. Iya. Musik. Lanjut. Jadi, dulu di kamu saya urus lah. Maju musisi bang. Bajo. Ayo pak. Musuh nih. Ya, jalan terus. Terus hari.
sama-sama cuma dari helata. Papa memang lihat tuh. Kalau pakai rok kira gua maju pada dia dan mau. Gua mau pada dia. Musik, musik. Losong mau ngedoh ada anak. Ya jangan tahu pasangan. Orang bingung tuh. Ada di bangsa nomor 2 nomor dokon asal mau utang di tapian. Pamitan lu tersadarion. Tu sihang mengalahkan di sima ada botak persaulian. Gabe horas. MS dan batua perlinggo manis borok. Di batado sudah tua horas mamu di parorot. Asa binati ko kujur di tapian. Tu sihang mengalahkan di sima ada botak persaulian. Gabe horas. Masuk masih hunti apa? Dua masih borok. Debatan sudah tua, harus main luhut di baroro. Gua tunggu lopu atau ada tinggi tunggu nih, oh. Nang masa rumah tua, tunggu bau satu nomor ini, satu nomor doro. Matu. Ah, mama. Soalnya mah dia orang baru naik, tidak tikon hujur di dalam tabian. Di Pinompur musuh nanti sih mengalahkan sudah kota persaudian. Soalnya mana baru? Kata ni bas-baso mo nak kutu hamuna horbon itu ke sinaga di babara asal nang malua di huta pe hamuna so di marmara di lembuna na so jadi mahua matu tinawa na mandokon saha solu saha tu bertendi ngara lereng mamu ngolu saha matu parforasa matu tu non ulos di barat don ulos ikodi dalam rumah satu hata jadi bolo tong songono pero mang nyulos na boy terbasat tami pasrohaku nang mangunangi lasroha majalon atong dohono kumadu pasana jolu-jolu tuwa na madokon asa dohono duka na tunggu-tunggu ni lobu aduh hati di tunggu-tunggu ni horbo nang masar matua nang boru dohot amang boru patogon tugun pau-pau saha matu nang nini saha tu nang noro Tulang. kok turun kina tu semua lo kalau masih mau lo siapa lo tu boru nami do hela nami do lo siani botona ido nang boru ido Iya, sani to na. Berat. Sana aja kalian dua. Kau sini lang. Tahu ada berada. Lebay na una bro Mana? Insomma. Dan dulu ko risado sa ako na boto. Ako Eric Beto. Alas. Bulan. Daw ko. Saya pas-pas tuan maaf na. Segabi keluar ke situ rumah muna. Saya tuhan sama masuk. Le. Apalah ordu. Bukan jeruk nyomak. Nanti Tepat pada waktu na ilet Tuhan ini mabe saya kami may tasude tetap bagi keluarga nami setuhat mama masuk Oke, atong rohono ma panikobina.
Jadi diha muna dua. Oba si matua muna. Naraw si Jupa muna di hutaw. Jala hame masudi akahula-hula muna. Ate itu ate. Buru. Jadi marlas ni roha do hame akabapang nadong di salang buon. Iya, isarap ni Madura, sarap ni Pak. Kasagap kita. Iya. Iya, isarap ni Madura. Sawalino, Ilaswastuho, Otuku, Bilangnya. Saya juga sibas mampu melihat perbagian orang iya sama Tuhanmu, mulus.
mau lihat itu Tuhan tak alana nunga dapok dihamu songon hata ni tua jupang nani jinalahan dapok nani luluan dongamu sabak kilalaan do saha holongan alana berena senenengon sompak dohamu bugelari LSM kamu do LSM lajang saha madua alem mula senerion Orang makin. mula senerion ngarong berok kamu boleh ada mari Tuhan saya kamu naringga moro kamu nauri tujuan narade saya juga anak mamu tua boru tujuan narion gawe akasilas diroha di tonga-tonga ni keluarga ba songon hatani upasa marohoron nami sinea inna pinong 5 tabuli tuak 5 mokor Iya. saya itu ma anak pula nagawe pang 5 dohot boru nagawe mok Matutu. nagawe dokter jadi songon 5 saat solo tidak gutumuten nunga saat mencalon masuk-masuk kamu siap bagai store ni lonta saat matu kamu perasuran salah satu panggabian jadi para musik Nabi ala pasal ulos pahami ala kebetulan dong malam minggu baik jo hujan di malam minggu
Saudi bereon. Horo Saudi ton Zainan. Kasari ino ko tahu. Ngana horo Saudi ibo to nainan. Ito na yun. Ito. Jadi di ito po yung Prisina. Tukajang mamuro ito. Tusadana ro amuna ito kapura po sa luna. Jadi bagi ko to amun. Oto horo oma mo opumu obat. Toko ko nagkada sila. Jadi bola saya pe dan sila berdua. Toko saya dia teh. Terus amuna pangidokku. Sino mo sa puro do pacaitan. Marsali ramu. Asma satu hatta. Jadi kamu kira kingan ngasih tua beresi. Pagi aku. Tuamu na saluna, tuamu tikotom. Asa dos ramu na. Paburu-buru ka dari kon. Jadi orok ko to bere. Ba bitta panas tuwa na sorot. Anak pa unis bul betul. Ini sebab tu pecat sorot. Tiba tahu tua. Kos mami palorot. Sasol satu hotel. Mengasari masa tok ka sorot ko. Tuwa kamu sinaga. Sok-sok tuwa ka pacita do tapurun. Sahabat tahun itu ni. Jadi aku perlu kami. Baik ma asa untuk kami biar kami on. Dia tahu sih. Baik mati lah. Ya. Asa baru itu. Duluan itu lah. Agak tunggu kamu dulu. Iya, tunggu mau yang itu lah. Ini apa duluan? Siap loket jauh, berbuat represio. Semuanya mandi aku boleh nanya tadi apa ada asal tertentu juga tertulang bisa dijualnya ada asal tertentu yang mula ada bentuk dengan juga semua. Iya, kami ini jangan ada di kolam. Kamu kenal apa itu? Kamu juga kenal apa?